Today, the Political Science Department joined the Secretary contribute Q&A channel team kapabilitasyon kaya ya challenge kabangan challenge di Arnold Hirusaian Hagbade bat ka article 371 bat ka section nomor ba kipat ba haka vi berkway ke stat real ki phaipa syabade ka debate nang shimi ni bagari ke debate ngamshi bagari ke discussion namalailang batlayo pat ba hagrinsan robon ba ka article 371 ka ban ke ma bat ba kata ke section kanong gajian ada. Denre ini kapor kebemetan mat kapor sangat kuminik ayo ngan yak step kindian. Ye kapolter history joga jan revi. Kenapa tiba-tiba hari ini dia gaji cai tipat ba kindio Indonesia. Bat ngayen ha ka jo kanongim kumu presiden jika parti batum ke parti. Bangi yang bangi khun ban penyo ye jelai ye artikel laispa nyupui. Baik ni om tumta. Nampak penora ini juga naikan ni, lada lai dia gawai, lada pinang ban penenkam kesong kecil pakla kejoki. Nomor ke teks ke shine, ke artikel laispa new boy ke keren shine. Batini do ke jimpen pau ke jong ke jikren, ke jimpa Irwin ke pensem, ba ke parlimen ke nomor penenkam, kadang ke konflik. Tidak apa apa yang dilakukan. Apa konflik? Hagbade par ke unionist, ke stateless, ke concurrentist. Ya kata lawan sorot. Mereka naik ke government of India ke kema balik di doyo, ke kema balik ke klong nen. Apa naik kan? Nama la protect. Walau rekinlah bantawan. Ke dorkam bani pendek, bani negotiate dengan government of Nagaland, ke government of India. Ngan sekeren ni kata. Mereka semua orang ni. Balik ini ke section. Dia kesitu, nasi kuah ban perkenal bah kini ki hima kasi kiri kasi kini semua bat ke India limba ke instrument of taxation. Mau limba ke jika ke instrument of taxation. Bat dia ni bagi semua tu abala rum apa kari India bat lahap apa ke jela ke provinsi ke Assam. Kita kami yang ai berkerpang bakinya dah jadi. Kapor kami sang dengan kuli. Kita kami nama tarukom ini jadi kasi ke player ni kita bagi orang. Terkom kariam ke baik ke pam kadi ke trade tak perlu sudah ke songkai ke semang kaya mana dontam bagi habor kata ke debate habor ke constituent assembly kita constitute ke subcommittee berapa hari bagi ini bagi menjur bagi ini seksi bagi jakan ini kiba ke background nan bataya ki jakan kiba lahap lingkong The Governor General in Council was pleased to declare the following territories in the province of Assam as backward tracts. The Galway district, the British portions of Khasi and Jaintia Hills district, other than the Shillong municipality and cantonment, the Mikir Hills in Nowong and Sibsagar, the North Kachar Hills, the Naga Hill district, the Lushai Hill district, the Sadia frontier, the Baliparak frontier, the Lakhimpur frontier tract. It is worth noting that these are the territories which were designated as tribal areas in the 6th schedule to the constitution as originally enacted. Then Ray Kumbala Yosno, Bakinaga Kiltre, Kinaga Kijit, Yaka Article 371. Ini baik na hadir bagi nilai yo ek section lapan ki district council but la establish the United Khasi Jaintia Autonomous District Council ka Abnyo June 1952. Kami ke United Khasi Jaintia Autonomous District Council. Kaya macam 1969 kami ke Assam Reorganization Act 1969. Pek ke OMU kali bangin suku yang kata ke board juga seksi. Kami ke Assam Reorganization Meghalaya Act 1969. They hamni ba nilayo dia kata ke sub-state ke autonomous state malaan yang ini kami ke full-fledged state Batlawan ban declare yang ini ke sub-state hapok Meghalaya hat April 1970 katna ispa nyoko but they hari kesini April katna ispa nyoko but they hari kesini ba kimi ilamayam ban bersyak we want a full-fledged state no hill state no rest
But jai but hangi kasdang kecelon bor jong kata sixth schedule kamani keren. But hangi ngintri ba amendments to the sixth schedule of the constitution keren kumno. Pet kawan ken lamsu ke para 12 kapor ka jonghi berampuri. Special provision as respect application to laws in Meghalaya. Any provision of a law made by a district or regional council in Meghalaya with respect to any of the matters specified in clause B or clause C of subpara 1 para 3 and is repugnant to any provision of law made by the legislature of state of Assam with respect to any project declared by the legislature of that state. Kapag hangi ni sumupo ba lalagadang kita ko pergi an ki bagi tahu di bangata ka substate to Meghalaya but ki an jo sarkar Assam ki an jo sarkar Assam ki an jo substate ki ya nang takawan shu subsequently the Northeastern Reorganization Act 1971 hangi ru kata ka para 12 bagi ekran di kalau kumni menta ka one ka para 12 kali ka para 12 kali ka overriding power to the state government. Hangi pat ko ni jing ko bala bidang ki jing ko apne ki an jo district council bagi an jo sarkar jila milayo ela ka jong jila state one ki an jo sarkar jila ki to ensure that there is no parallel authority in the state. Kiso to nyima bulan apli bo ke jila te mak padau kadi ben yen ka an jo sarkar jila tinga mak suhu tinama ka bulan bangin dawa ban wenno ek article 12 ni kalong ke jindawa ka ba sulehan mentani ini cepat ke government of India ini diri ko ay kapara 12 kenapa kali orang mereka dia kata kapara 12 balapan pa menara wini ki nong sayan kasokan dia kalau ngani tu kasibi payo orang jom cuma berperang payo payo ci district council ci autonomous body nomor kata kalau kamu nong besok larang ini orang weno ay kapara 12 kenapa governor you have an exam Nyimpi berklet, ru ya kapawus bejong governor. Governor and president always act on the advice of the council of ministers. Then on the advice of the council of ministers, he would not a governor of India can advise the president on exam ya kan dapat pasna dan train kampung Meghalaya. Is it logical? Never. Kamu logical. Nanda Kisi hari ini yang mengatakan dalam government of India berpengaruh oleh artikel 254. Nama artikel 254 kekeren inconsistency of law. Kalau negara kecil itu kok pergi central law, bagi state law, central law ini. Tapi what will happen to India? Baru district ini lekat bangun. Nah kata kadang kecil itu kok. Ini yang bakal section tempat dia. Fiong daya daya ketemu besar. Pilih kita sakan. Atau kat district council kamparan hangabri ba kendo ka siya anong ipi la dalam day baniyo ay jela ka pura alienation of land would have taken place in large scale hapo ka Meghalaya ka jini ninong don jakaso namar ka district council ka kendo ay mandate ban thau an hangabri ba transfer of land nagtakaraw kinarangkis at chatnay sa new point mentapa ni raya ka kendo nanti ba kami ka Meghalaya transfer of land regulation act 1962, pelanggar terkenal negara ini jadi segi waipa. Mereka kata ngepek tu ya kita kijakan. Ki lebih ke schedule kama ban mereka menurut habaro kita ki habaro ko ini ke jela ke sini. Pek ngan puri ya kene kama ini syair. In the Shillong town, two distinct areas came in existence. Hapok Shillong dan Atli di Jakarta. But when the British area of the town, popularly known as the Normal Shillong, kasi schedule kama memberikan lagi ni. Nanta sebuah pada Shillong administered area which formed part of the Khasi state of Malian, but was comprised in the Shillong municipality or cantonment. Shillong administered area comprised of that part of Shillong municipality which belonged to the state of Malian, who handed over these areas to be included in the Shillong municipality for the purpose of municipal administration. These areas are like Malki, Mokar, Jaya, Mokret. Kalau mentrekan ini, what are the hapok municipal malang ai for administration. Tinggi hampir suatu mentah ke konteks kerja. Atau ke schedule, haka konteks juga Meghalaya. Nilang berkawan mendiri tak para trofi that will be observed. Laring ini kawan kanumlah
Kanung nak menentu parliament authority. Gidan kam ban penkhai mentai ke state government. Ban penkhai ke state government ni baik ke artikel 371. The 371 ka spell clearly. Hoi kalau menurut ka konflik kemudian maka list 53 and 54 kemudian aku ke union list. Lada ka government of India menta kalau ai kinaga ya laispa new way a no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas, administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources. Lada ka ai yang kata bakal kadang ke jingko kadang terlupanan ram not apa ki ai ni kan tek bakal kan konflik bakal ki list di dalam apa union list kadang duty ke jong government of Nagaland ban negotiate with the government of India the context jong Nagaland bakal Meghalaya kai fair Nagaland kadang ka insurgency problem pimlawan pra ya ka Armed Forces Special Force Act ya ka Armed Forces Special Force Act la pentrikam hadi ini bicara kepada government of India ka declare as distant area. Please don't mix ini issue. La declare ini dulu area ki baka government of India ka declare as distant area ki pentrikam ya armed forces. Kani ka ai full power ya ki army dan ki military bakin conduct and raid dan bakin operate ini bicara. Tidak mana kata government mana bagi dong ya artikel 371 ki pentrikam la kamdam ke insurgency no AFSPA will be operated upon Nagaland. Tinggal aku akan penelitikan. Okay, nongin kaji kalau ba, nyemong, wala rin yung bagi don kam ya ka artikel 371, rate 4 G Oslo, bagi nong bagi don kam shoot ya ka discount. Dahil hindi sila yung pagma. Manong kacuan yung ka 371 ka don ka juma. Kisa duno kidor pas nong. Kung no habang tukong no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Kapag kayo practice ini. Apa yang yo yang kawan